आता मीडियाक माहिती जापो आणि खुलासे करपाची जबाबदारी मंत्रींनी खात्यांचे जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची। प्रत्येक खात्यानी स्वायत्त संस्थेचो आता जनसंपर्क अधिकारी म्हळ्यार PRO आसतलो। 20 दिसां भितर PRO नेमात म्हूण माहिती प्रसिद्धी सचिवान परिपत्रका वरवीं फर्मान काढला। PRO हो गॅझेटेड ऑफिसर आसूंक जाय। जनसंपर्क अधिकाऱ्याच्यो जबाबदाऱ्यो स्पष्ट केल्यात। सरकाराचे माहिती आणि प्रसिद्धी खातें हे सरकाराचे वेगवेगळे निर्णय, येवजण्यो आणि बाकीच्यो गजाली लोकांमेरेन पावोवंक मुखेल नोडल एजन्सी। आता सरकारान प्रत्येक खात्याक PRO नेमूंक सांगला। सरकाराच्या माहिती प्रसिद्धी खात्यान सांगला ते प्रमाण आता सरकाराच्या प्रत्येक खात्यांचे आणि स्वायत्त संस्थांचो एक खास PRO आसतलो। खात्याचे परिपत्रकात PRO ची जबाबदारी स्पष्ट केल्या। सरकाराच्या निर्णयांची माहिती सामान्य लोकांमेरेन पावोवप, गरज पडल्यार PROन माहिती प्रसिद्धी खात्याक प्रेस स्टेटमेंट दिवप, अवास्तव खबर असल्यार संबंधित PROन प्रशासकीय सेक्रेटरीची मान्यताय घेवन मिडियाक खुलासो करपाचो, मिडियाक माहिती दिवंक माहिती प्रसिद्धी खात्याक घेवन मिडिया टूर, जनसंपर्क कार्यावळी घडोवन हाडप, PROनी खात्याच्या निर्णयांची जायरात करून सरकाराचे धोरण लोकांमेरेन पावोवप। फुडल्या 20 दिसां भितर खात्यांनी जनसंपर्क अधिकारी नेमूंक जाय आणि तो खात्याचोच गॅझेटेड ऑफिसर आसपाक जाय हें सरकारान स्पष्ट केलां। आता मीडियाक माहिती जापो आणि खुलासे करपाची जबाबदारी मंत्रींनी खात्यांच्या PROंची। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार। दाबोळे विमानतळ वेल्या बेकायदेशीर कार रेंटल काउंटर आड थंयचो आमदार मंत्री माविनान खर भूमिका घेतल्या। असले बेकायदेशीर काउंटर चलूंक दिवंक जायना म्हूण एअरपोर्ट डायरेक्टराक सांगला। असलो काउंटर चलूंक जायना म्हूण तो खंय येरादारी खात्याकडेनूय उलयला। दाबोळेचो कार रेंटल काउंटर बंद करचो म्हूण थंयचे टॅक्सीवाले माविनाक मेळ्ळे। दाबोळे एअरपोर्टार टॅक्सी काउंटरांची कोफुसावा सोपच ना। एक सुटले काय दुसरे। आता कार रेंटलवाल्यांचो इश्यू, कार रेंटल कायद्यान बंद अशें आसतनाय तांचो काउंटर कसो चलता काय म्हूण टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न। आमची मागणी फाटली एक म्हयनो पयलींच मी जाणा आसतलें हांगा एक इलिगल काउंटर येयल्लो म्हणून। सो सरकार आमची मागणी केल्ली की ताचो काउंटर बंद जावचो म्हणून। सो आयज सरकारान जे पावल मारलेलें आहा हेच्या पयलीं एक असो इलिगल काउंटर आसा सरकारान बंद केल्लो। तर आमकां सरकार विश्वास आसा की हो काउंटर बंद जातलो आणि आज स्थानीक आमदार तो सदांच हे बारीक लोकां खातीर जो गोंयांत बसून जे नांव आसा सदांच बारीक लोकां खातीर मुखार सरून तो काम करतात। आज तेणी म्हाका दिसता आमचे टॅक्सी कार भाव जे आसा सदांच बारीक लोक आहे हेच्या मुखार तेणी आमकां विश्वास आश्वासन दिल्लें आसा की आपूण तो इलिगल जो काउंटर आसा आपूण डेफिनेटली आपूण तो बंद करतलो म्हणून। इलिगल काउंटर कसो म्हणटा तेका? तो कार रेंटल एक्चुअली कार रेंटल परमीट एक्चुअली ते ट्रान्सपोर्ट दिवन बंद आहा, परमिशनूच ना। कार रेंटल ही म्हाका कितलीशी वर्सां ही परमिटच बंद आहा। तो म्हाका खंयच्या कायद्यान तो थिंगा कार रेंटल घालूंक शकता। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक पण विचारलें तर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तेका आमी परमिशन दिवंक शकना म्हणून। मावीन म्हणटा असलो काउंटर चलूंक दिवचे ना। I have pointed out to airport director several times that this is not allowed, this is illegal. I had also prevailed upon the transport department not to issue any license, not to see that it is non-operational, and that's how it is non-operational. But we have to take a final call and stop the whole thing. In the past, when there was a STC counter, I had taken the initiative and we had stopped it. So similar effort is going to be made now. But nevertheless, it is for the Honorable Chief Minister of Goa, Mr. Manohar Parrikar, to take a call. I am taking an appointment with him. I have discussed the matter yesterday late evening, and that's why I am able to say this. Now I will fix time and we'll resolve the issue. So there won't be any issue. The second problem is they getting the counter in their name or they getting the independent counter. Already action has been initiated by me. I want to hold a meeting with the Honorable Chief Minister, call all the other officials from other department, including the airport director, and solve it once for all. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकईकार। सध्या डिजिटल इंडिया मोहीम सुरू जाल्ल्यान धडाधड डिजिटल ॲपांचे लॉन्चिंग सुरू जालां। बुधवारा शेतकारांक डिजिटल सोल्युशन दिवपी खासा जय किसान ॲप मुख्यमंत्री पर्रीकारान लॉन्च केलें। हो उपक्रम एडव्हान्स आणि जुवारी ग्लोबल लिमिटेडाचो। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो फुडार। लोकांनी परंपरागत जमीन विकच्यो न्ही, थंय डेअरी वा बाकीचे कसलें फार्मिंग केल्यार चड फायदो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। जय किसानाचे लॉन्चिंग बुधवारा सकाळी पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा हॉलात झाले। नवे तंत्रज्ञान घेऊन फुडे सरपी शेतकार हे ॲप वापरून तांची जमीन आणि लागवडीविषयी प्रश्नांचेर जापो मेळोवन उपाय काढूंक शकतले। So we realized that it is very important for us to really put together something which a farmer can use on a sustained basis and which could be a platform available for farmers right in Goa and across the country to utilize. So keeping this in mind, we developed Jai Kisan app,
primarily coming from feedback that we got from local farmers here and the agronomists that we employ here, and also some of the specialists that we have worked with. We are associated with Dr. M.S. Swaminathan Foundation, sir. Their specialist scientists are also here today. We are trying to work and make sure that we have an app which makes sense in today's environment, which will be absolutely an open access platform where we believe that over the period of next 4 to 5 years, a substantial amount of improvement can happen based on the feedback we get from stakeholders. फुडाराक ऑर्गॅनिक फार्मिंग चढ फायद्याचे. लोकांनी आपल्यो जमनी विकचे परस थंय डेअरी वा बाकीचे कसले फार्मिंग करचे म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. Agriculture should be based on natural fertilizers and compost more than chemical, because chemical, of course, some use of chemical, I'm not an extremist, so some use of chemical can be always good, but urea for that matter is instead of helping much, it probably is deteriorating the soil quality and also the water quality in the ocean. And while agriculture was depleting because everyone thinks that land can be converted and sold at a better profit, we should make people realize that selling land ensures that you are permanently in loss. Holding on to the land, even if it may not be giving the remuneration as selling gives, selling may give you, I always say that when a person is seen. So the best way you can make it operational is either dairy farming in case the land is smaller and agriculture produce which are basically much in demand. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊया कमर्शियल ब्रेक.